Reka ngushimire wowe urimo ufunguye iyi video utureba aho uri hose mu gihugu cy'u Rwanda, uri hanze y'igihugu ndagushimiye. Ariko reka nanone nkomere mu mashyi umuntu wemeye gutanga inkunga hano akanda subscribe, aya mashyi ni ayanyu. Nawe ndagushimiye turakanda subscribe. Igihe n'iki ngiki ngo wayikanda. Gasabo, umusore ukekwaho gusambanya inkoko yashyikirijwe inzego z'ubugenzacyaha. Umusore umaze igihe kinini acumbitse ahantu, biravugwa ko amaze igihe asambanya inkoko y'umuturanyi. Bivugwa ko hari umukobwa yaterese amwangira ko baryamana. Iyi nkuru idasanzwe iravuga mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Gatsata, akagari ka Karuruma, mu mudugudu wa Muremera. Gufatwa k'uyu musore uri mu kigero cy'imyaka 31 byabaye kuri uyu wa gatanu ku itariki 6 z'ukwa gatanu 2022. Amakuru y'umutekano avuga ko uyu musore bivugwa ko amaze iminsi asambanya inkoko y'umuturanyi we, ngo impamvu ibimutera ngo nuko hari umukobwa yaterese ariko yanga ko baryamana. Uyu musore wabaga mu rugo rw'Uwizeyimana Alphonsine amucumbikira, bivuga ko ibi bikorwa yakoreye iriya nkoko byabaye inshuro eshanu, ndetse ngo inkoko yarangiritse cyane. Akimara gufatwa yashyikirijwe inzego z'ubugenzacyaha mu murenge wa Gatsata ngo hakorwe iperereza. Mu kiganiro umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge yahaye umunyamakuru wa radio na TV Izuba, yemeje ko uriya musore yafashwe. Ati aho amakuru amenyekaniye babibwiwe n'abaturage, ubuyobozi bw'umutekano bwamushyikirije urwego rw'ubugenzacyaha RIB, iracyagenzura ngo barebe ko ayo makuru koko ariyo. Ese kenshi si inshuro nkeya tujya twumva abantu bafashe inyamaswa ku ngufu, ariko umva icyo impuguke zivuga ku bantu basambanya inyamaswa. Dr Yubahwe Janvier mu kiganiro yahaye radio na TV1 mu mwaka wa 2020 yavuze ko hari uburwayi bwo mu mutwe umuntu yumva akururwa n'inyamaswa mu gihe cyo gushaka gukora imibonano mpuzabitsina. Yavuze ko ubu burwayi bukunze gufata abagabo kuruta abagore, kandi ngo bukunze kubaho ku bantu bari munsi y'imyaka 25. Ati bikunze kuba ku bantu batifitiye icyizere umubiri, hari ibyo umusaba ariko akagira ubwoba bwo kwegera umuntu bangana ngo agere ku byo yifuza akeneye, agafata inyamaswa. Uyu muganga avuga ko ubu burwayi bushobora kuvurwa bugakira igihe uriya muntu avuwe gutinya agatinyuka, cyangwa se akaganirizwa kugira ngo ahinduke. Avuga ko uretse kuganirizwa, iyo umuntu basanze afite ubwoba bukabije ashobora no guhabwa imiti. Yaringira umwami Samuel ku Muhigo TV. Ariko reka nkwibutse nawe utarakanda subscribe ko iki ngiki ari cyo gihe ngo ube wayikanda kugira ngo ujye ubona amakuru menshi agiye atandukanye.